Osisabwe by'amagaroro rwabayitendesho rya Mayanja Training Institute kandi abantu abasingayo babandi bashebeze ndware zirimo pressure, shukari, akokoko ka sirimu n'ebindi. Burijo culture yitu mukabashaho before the graduation ningashi izoba rumwe ninge biro bibiri tutakagira graduation ntubanza na medical camp ntweta abantu bona kutandika nambara ningasha batuherine na heri yambara bija tugeraho camp yo okusinga munonga ntukora abashayi tweta screening biro binjya abantu nshyabanogire. Imagine not how medical camp otero muranga umuntu abona kwisha bakayisharwire munonga atoye buza kashi kya kuhabata medical camp akabiro cyo binyi no gutekateka ngo bamwe basakwa bundi ikintu cyesete cybakwata kubi okurugera hari bakuru bitendekereri nibajyango bujanja bwa bushobu nobukendeza hamwe ijurano omarwaro kandi nabeji nikibakwera kutunga obukugu ne yamba kucendeza omwijurano okuba guryo mu marwaro agamwe abokuzayo kucebeza kungana bwe garke yamba abokuzayo barukubi abokuba wa muscreening kare hata kagenda karaguza bitwa bakuragura umurwire yarukubi umurwiro mwene wasa kumara nawe izoba ryono kugeza kumuragura konkeji camp ko screening omuntu yaza yo kare hati kiyambirwaro kutandika kikabasa kuragura umuntu ogwe bukiri kare bagira umuhimbo bosizabo zo kushoma bagira community engagement bagira umutima kukunda kuragura barwire mu cyaro mu byaro abantu abatunga obujanja bobo basimi itendekereri nanshebera bantwarizaje bambuzaje nabagaruka abure bangu ubuntu bitire mu kwe kuzakora kusenga kumanyisha itorukuni konkeri zuba kwamanye kitiri ahitaza kwandikira amakuraga twasiga abantu basheyone batunga obujanja bi omugandi bamwe abatura bakashenye umuro bishenyisha ka municipality abayegitiro mu kibina cya kata abo kurwanditse bworo bashomesibo kuma byo buhangwa no kubishomesaho nyonyine enku ninguze enku ongicyo kimwe shiringi so umuntu nayiza gure enku zenku mishatu enku mitano arakuza kuteka akakero ko bungana na kero yemyewe ebiyateka tubukusya ki kusiyo usanga umuntu nabasukura sente nyinjangu kukira mwe yakwenagura akakero kembuzi ati kwa kuteka ebinyebwa abo kubona ati na cost yaki ati cyo nihana hango bwensi kweza kuvumaraho okukora biro mufite imiti umukora biro mu ikagwe kiyungu cyo kubanza cyongera indwara umbantu kansaze haha na allergies na misho kuma icya kabiri umushana gutakubaho prolonged droughts ushanga imisenento cyena mizi byayoma na nebisharira kuma abo kubitwe kata kuri hakurundana sente funga turya hakora bumwe togetherness abo kwantu tayayirana hatu wotakutaya wotakunda musenje mwensa ngo mukata tinkuza munini kashobwire bwo kutayare kuburashye kuzokutora betu betakora mukani ugatukesha ngo mu group jimwensa mtwaza kugira ki twaza kura mukani ekibine ki kikatanduka bamwe abakristo ba St Paul Church of Uganda kashenyi omuru bishenyisha ka municipality izenderera kikakije cyo kwimusyana scratch my back I scratch yours so twatandika tutere mitwari 10 mutugurira nente tutungente yo mucyushu tukantwenda gukora farming kandi gukora zero grazing konka members abamwe bakabatinente so twagira ngo tuterane sente buri omwe buri kwezi buri umuntu akatere mitwari 10 ejo kaba eriye mitwaro miliyoni emwe n'emitwaro 20 tukutandika tuzihereza omuntu tumugurrente antu barahangamwe ekingo birahanteji emberire mbwe no muziri abukubente ekampereza amasha nagakora mu manure nagito rutoke nayihamwe ndijo nahinga emboga niyihamu sente nazikora mu ebintu byinji munonga ekitwaba nitwega ho kukira munonga twanitwega hakuri sente turi kuhinga obunyanso bucocire obunyanso bucocire obu niba bwigatire ninga shibutsindagire migasho otema obunyansi buce ente erya ninge mbuze ninge ntama erya bice kunkesharura mucango banyuma yebyo abatayayireho mu rwentu habshenyi aho mukugu omukuri sente nebindi ahabwa TV West Susan Charsima na Ben Mhozi.